Assalamu alaikum, bizden Sergek Jaşa YouTube kanalını көрүүчүлөр. Бүгүн кулакка Айдаркендин эң эле күчтүү палвандары келиптир. Сабут, assalamu alaikum. Алейкум. Бул жана Верный экен, а? Верный деген. Ким деген аты эле? Эмир экен. Ба темир чабып жүргөн Верный экен, а? Сабут, сен көрүнбөй калдың акыр кулактарда? Москвага барып келдиң бе? Эми эле 5-10 күн болду, а? Улактардан да YouTube'дан көрүп эле неме кылтат экенсиң да, карап, а? YouTube'дан чаптык да улакты. YouTube'дан чаптың, а? Бул алгандардан Сабыт балон Айдаркендин эң эле күчтүү. Онда эртең Көкбөрүдө өзүң экен да главный. Кудай кааласа, а? Бул Сыймык палван. Өзүнүн аты менен экен. Кличкасы кандай эле Сыймык? Легенда деген аты менен экен. Бул порода Сыймык Польша окшойт, а? Польша экен. Жашы канча деле? 4кө чыккан. Азыр өтө жакшы жарап атат. Өткөндө Баткенде да бир таяга салган эди. Ушул ат менен. Кандай ийгиликтерге жеттиң бу менен? Сыймык легенда менен. Кой эчки, а? Сыймык палван дейт. Нураш деп коет экен буну Айдаркен жактачы. Сон кассаптын красавчиги. Так, урматтуу туугандар, мен ушул жерден бирдеке айтып коеюн дедим эле да. Өзү эң таза ушул Баткен областында улак болчу эле буга чейин дагычы. Таза палвандар эми азыр деле жерден көтөрүп чабышып атат. Буга чейин ушул акыркы 5-6 жылдын аралыгында ушул өзгөн тараптан улакчылар, чоң улактар да көп келди да. 5-6 жылда. Эми бардык эмес эми. Оштун ар жагынан. Бардык улакты улайкалатып кетишти да. Бардык улактычы. Себеби аларда эмнеге өзгөндө бир палван эле 5-6 жолу сорун сала берет десе, жерге түшүрүп берет экен да. Бизге келген чоң улактарды деле 5-6 та баланы алып келет экен. Аттын үстүндө отдельный геле. Аттын үстүгө түшүрүп жерден алып берет экен, үстүдө 3-4 салып коет экен. Бардык улакты ошентип биздеги улактарды палвандарды даже айнтышып атты да. Эми чындыгында күчтүү аттарды минишет экен, бирок ортодо турат экен. Бирок жанагындай жерден алып берип така менен бул Ош областында торпок улак кылып таканы тээк эсеп кылбайм десе адашат бар го. Любой улакта мемин деген алымдар дуа берип атат. Ошондо деле жердин астына адам түшүрүп берет экен аларчы. Бир такымга өтүш керек экен, бир такымга. Ошол палвандарды Баткен полясына алып келип 60 килограмм текени ушундай такымга кадап туруп чийинге эч ким укпай өзүн айдасаң барып таштай албайт да, бир такымдачы. Торпокту ушу жерден така менен бирөө көтөрүп берет экен, үстүнөн 2-3 салып коет экен, аны любой алып таштайт да. Ошол улакчылар эми бардык эмес, эми эгеринин кашыда 2 метр жип бир-эки да палвандардачы. Вообще эле улактардан баркыны кетире баштадычы. Бизде улактар таза жерден алып палвандар билеги. Ошол палвандарга бардыгыга менин оюмча улактарда красный берип чыгарып салыш керек. Ушундай билеги күчтүү балдар бар, таза көтөрүп салганчы. Бардыгын чыгарып салсын. Тээкти жип десеп кылбайм деп улак берем десе анда адашат. Бекболот палван бүгүн красавчик дейминде. Кличка медениң сла? Айтар. Деловой деген Бекболот. Бекболот палван дейт бүгүн. Бекболот, ийгилик онда. Жакшы ийгиликтерге жетип атың мүдүрүлбөй, а? Сон кассаптын красавчик деген аты бул.
Aysun Polvon saldı. Ak forma. Ahmad Bay deydi. Barakallah. Aman olsun kayısı balvanın yoluna gel atar. Hay Allah, boldu top, bitti. Şundan karmaktırır. Kim kaçırır? Dölün, ödeyce kalpar taza ceribe oru ver, ha? Joğarığa kaytışı bergilen 1000 so'm. Hazırkı sorun olduğuna kalpar ceribe oru verse kaytışı. Barakallah, buna köy oldu yukarıdan joğur kumarrega alıp gelgen Kutman gel. Bir palo fileyingday. Kutman Polvon ekan. 2001 gilemdi. Qadamjoy rayoni qaytma sayıla. Kutman Polvon özü bakkan, özü taptığan Akjal degen at meni mınakay salımga salып oturat. Kutman olsa Kızılkaya şaharından özüңүздөрдүн sүймөнчүлүгүңүздөргө ээ болгон, bizdi mınakay. Kutman saldı hazır. Neresi? Kutman, sorunquluk basın. Aleyküm assalam. Qaysi lat bu? Özüm Akjal. Ha, özüň Akjalyň ba? Sen Qadamjoy qayerden bolasın Kutman? Qaytmaz. Qaytmasdan ba? Qaytmasdan jana tinçliktarın ayalından ekesin da. Akırkı ulaqtarda öte çoң ийгиликтерге жетип жүрөt. Өткөндө Баткенде дагы 2 жол sorun салып койдуң sen, ha? Kutman деген. Канчанчылыксың sen? 97. İyilik onda Kutman. Eleman Polvon saldı hazır. Maşallah. Barakallah. Ola key joldy Kumarradan jogor Kumarraga alıp kelgen Polvon. Haydar Köyün şaharı Eleman Polvon bar bol. Eleman Polvonun astındağı mingen at. Ahmet Hacı Özün Akkova degen atı mene ola key Eleman Polvon salımga salıp oturat. Eleman bir dua kılem, ha? Assalamualaikum, alçaqdan kelgan polvonlar. Xush kelibsizlar. Sherzodga to'yimiz to'y bo'lsin-da. Uyimizda doim yaxshiliklar bo'lsin. Shu bolalarimiz sizni siylagan Qirg'izistonga dinga xizmat qilgan bolalardan bo'lsin-da. Amin. Ha. Eleman Polvon saldı hazır. Kula degen at. Joğarığa ko'tarilib kelishi Alim Polvonning bir serkasini olasın polvoni. Eleman Polvon malaka. Abduqolik Hacı Özün Baysonini mindi. Şodayan hareketinde o. Reklama bulmayız. Bayson bilen Lexus 111. Eleman assalamu alaykum. Sorunquluk basın. Bugün akulanı başıda ele minip kalsın ga. Bugün bir köpek koydu. Ha, terletken mi? Ha. Koydu. Ne oldu at? Geçen Nokat'a barıpsın eleman. Ben C'nin toy kılbar baktı. Ha, Nokat'a bizim regiondan hiç kim rezultat kötütelme kaldı. Nasip da olay. Nasip. Nasip. Buga çeyin eleman bir karşılığa salgan eden go Nokat'ta. Salyoda. Oşonda elder söz kılgan eden
ноокатта Айдаркенден келип биринчи элеман салган сорунду деп же ого чейин болгон эмеспи да? Ben özüm de bura uqtum sonra. Уктуңбу? Özüm de uqtum. Ошондо элеман биринчи жолу ноокат регионуга барып сорун салды деп элдер сөз кылып калды. Бул кайсылат элеман? Bu nokat çıkan adam. Ноокаттын аттарыбы? Ноокаттан ham сага аттарды алып келип чаптырат окшойт, а? Элеман чабып берди, ба? 5-5 кандай болду элеман эртең? 15-16 чоң көкбөрү болду дейт. Хайдаркен шаарынын Ярдан палваны тасаңыз. палван. Астында Биринчи орунга, Ахмадияр акабыздын Лигили кел, а? Кашабай. Бери гүлүм. Бая айтылган сөз атылган ок. Бери гүлүм. 2000 сом. Бери гүлүм 2000 сом. Айбектин астындагы мингенат. Ноокаттын жаадан еттим. Машкалыс камбардын астындагы мингенат сүлүк кашка ноокаттан келди бул. Камбар не кыласың, алып жерге урасың. Ақтырпаға елекпөте бүрген дайылы балуан Айбек балуан. Астындағы мингенат. Қайтмастан жанарағауыздың жаңаты менен бір гілем. Соручылар сорunu беріңдер. 2000 сом айтылған бұл жігітке. Bir gilem 2000 сом. Гилеміңдер беріңіздер. Bir gilem беріңіздер. Bir dua kıldır utanız. Gel utanız. Assalamualaikum. Kıza sakına kelgen balonlar. Sakal. Ne diye tutup bakamasan Allah'ın hücum tüz. Sağolsun. Bağırdı kolonlara uşun demeye kelgenlerge. Şundan bu toy kılıç nasipsin. 10 milyon. Qaytып чыгып калды. Так. Ulan gidip. Hadi seni takmışsın oğlum. Ulan gel ağzırga kotarılıp gelişi bir gülüm. 1000 som. Айбек, токточу. Айбек. Şehrin dostlardan Ali Bayak'a gelip 1000 som verip. Айбек балуан бүргөндө, а? Айбек, а? Allah karvattı. Жерден таза алып чапкан палуандардан, жаш палуандар. Айбек, кандай болуп атат улар? Ulan hat oldu, hat saldık. Салыштарбы? Hat aldık. Сен канчанчы жылкысың Айбек? Ben 99. 99 ба? Секин бастыра бер атты. Эң чоң ийгиликтериң эмне болду Айбек? Maşına. Машинага ham таштадыңбы? Bunter özü de oğunda bir. Тоз. 5-5ке даярдык болду. Bizde ayrı atışmağa Пока болелек ба? Ийгилик анда. Sen koy ettirin. Bir oldu be. Çüde ya. Rahmat ey. He. Aylandırıp kayıt keliniz. Beremde de onlar şurada. Beremde de. Hadi bir gülüm 1000 somga salgan palvan. Haydarken şahının palvanı Seymuk palvan aman boysun Seymuk palvan. Aslındağı mingenat özü bakkan özü taptağın. Legenda degen attının Seymuk palvan salma saldı. Seymuk çüde ülkemeyi dua kılın he. Birinci savunla dua kılın utanın. Assalamualaikum. Balonlar. Berene o çoğunda. Berem diyor. Geldim başımı yıkıyorsun. Ballar kırmızı keregine canavar. Yenge böyle çıkan yaşlardan olsun oğlum. Maşallah bir Seymuk'tun Mulake. Gülen Ulan Akçam. Ali Bayak'a özüm 1000 somga. Maşallah. Legenda deydi. Seymuk балуан салды азыр. Stop. Hurmatlı Polatkan Aylak Batı'nın tartış sakçıları. Азыр ушулар жакшы чыгып атат. 13 000 долларга берилип атат экен. Seymuk, буну нөлдөн өзүң үйрөттүңбү? Бу тайында өз канча жаштан? 2 жаштан. 2 жаштан бери өзүң багып, өзүң таптап чоңойтат экенсиң да.
Айдаркендин эң эле күчтүү палвандардын бири да. Симнов дейт. Лидер да азыр Абдурахман бир койго салды. Абдурахмандын агасы Мухаммед да ортодо жүрөт. Ага эне Орогунун палвандары. Орогудан дагы 3-1 жаш палван бар. Асан Үсөнүбүш. Bir koyga saldı Abdurahman dedi. Doğru dedi. Жогоруга bir плесас экен. Тирпирек болуп кетти. Нормально турат да. Zıldı kasıl polvonda eкен. Токтоп калды да. Байыш деген бала салды азыр 3000 сом бар. Ушул жердин палваны экен, местный палван. Нерде турат? Ушул палвандар. Сазбы? Өйдөгө бир жогоруга бир серке. Bileği güçlü balvanlar deyip. Çapan çanda otur degin sen. Ya Çapan. Otur ey. Otur ey. Çapan. Otur ey. Bileği güçlü balvanlar deyip. Attaptaganlar deyip. Sen var. Serken gap kile örüsün. Az saatsın. Bölük eyler olan kadimce. Ha otur ey. Taş attı lan. Ya şapka. Taş attı ne yapacak? Ya ona kayıtmakta otursun. Otur ey. Vurula kıl. Seni taşadı ek oldu. Ya taş tağı ola. Sivik saldı mı? Yok. Ha? Seni ek olup taşadı da. Manam жақсы жер атат мана регионда. Жақсы көрөт. 5000 жогоруга, жана 5000 сомду кайрадан койду. Saldı. Симов балван дейт. Соң кассаптын красавчик деген аты менен. Amır değil. Çangdı qaraya. Hayrat senin 5000'de
ушул жерден таза көтөрүп ат жалына салып келген Хайдарбек шаарында балваны Сыймык балван. Сыймык балванын астындагы миңгелак Кайдаттан Үсен Кастаптын Крестак деген аты менен мынакей Сыймык балван Акжолдун таза мейнеттени тапкан 5000 миңге. Эл болуп турасың. Сыймык. Sen Kastap'ın Krasavçık деген atına. Bugün atma, öbürün atmaya oldu inşallah. Ceylan denen atı bana bırakıp 5000'e salın saldı. Sıymak barbalı. Simik saldı öyle işte. Tegirmeçtin simik saldı. 5000. İkinci simik saldı. Hayatına dolayısıyla sıymak. He Allah razı olsun. Şu atmayı da aldık etti de doğal. Maqtab qo'ydim, qarang, talashgan. Qarang, ketdi maqtab qo'ydim. Qo'ychi. Aytulu bolbanlar keldi. Bir To'lash aka qaysilat bu? Halmyon atu o'ta cho'ng ot ekan. Ha, ba jangchi degan ba? Tayga salgan atыңыз, ha? Zo'r ot ekan. Bu Aytulu Jirgal palva. Tilmam keye qolib tashlaydi. Qaysilat Jirgal aka? Ha, bu da batgan atu. Ne oldu Jirgal aka? Borgan sayin ele жоғалып ele baratasiz. Жаштар өсіп ата, ha? Ақсақал палуан desem ақсақал деп edediniz. Жоғарыға bir қарышқыр қойылды. Өз жақындатып алады. Seni tartmayın. Batkenden Karabak'tan palvanlar keldi. Atın kim? Sagın palvanlar. Ulan qanday chiqibdi? Sizler жақта bir жаңғыратып бердім да. Ne var olanda hiç kim törelme kalmadı ki ne? Araşkar dedi. Kaysıl balbanға nasip oldu. Bileğin küçük balbanlar sağılay. Kötörülüp kaldı. Kaysıl balban eken. Kaysıl balban neydi? Düşüp kaldı hayır. Halmyon sila size. Nereden? Taşdağ'ın palvanlar eken. Taşdağ'da. Atın kim? İslam degen palvan eken. Ha bilet, dostum bilet eken ha dostum. Sarttın. Sergek Caşa degen. Sergek Caşa degen. Mesli palvanlar ha? At içi de çal, sal. Oy bana. Ne oldu otur ya? Doğruğa Karaşkar be.
Төлөш балуан көтерді. Төлөш балуан. Сал деді біледі. Төлөш балуан. Лидер екенін Төлөш балуан қалды. Kimga kursana kelar? Boshqalisi. Savloni keldi. O'sha vaqtdan so'ra qo'yasiz. Kursan aka, olib borib, jol-pol qilgan aka. Ha? Yo'q, hech kimga hech kim oshirmaydi. Bo'ldi, uloq butuvda dey, so'ri qolib ketadi. Kursan aka, olib borib jariga uras, jo'g'origa to'pos qo'yaman. Silashdikmi? To'yasining sorunlarini bitirib qo'yaylik aytganlar. Tosmoqlar. Chudang. Barakalda. Qambar chudang o'qirsan ekan oldida. Jeriga toza urdursini. Barakalda. Olday qamarrada jo'g'ri qamarrada olib kelgan pallon. Haydarkan shahri. Төлөш pallon. Ostindagi mingala Төлөш. Hayrulla akaning Jancha degan oti bilan manaki Ko'kjol qarishqirg'a salom salutat. Maşallah Төлөш pallon. Evi duo qildingiz. Alloh taolo qadrizat. Baya iki jolu hurmatladın, sıyladın. Evi mana mintib jalınga, aldığına Ko'kjol qarishqirdi berib oltirat. Kelemi Төлөш. Şerzat, toyuңдагы жоқлық басын досым. Allah razı olsun, Kaynaşsanlarında Allah kavul kalmasın. Baldarın cevap olsun, şehirdeki polvanlardan polvan basın dostum. Төлөш балуанның қарышқыры. Senin atağın bizden karıştır diyecek koyun. Soy diyecek koyun. Katarıldı palvan tribunaya var atoyda. Bu menin қарышқырым екен, жоғарыға топозға келтат. Tribunaya var atoyda palvan. Takımımda taştay kılgın bilekli beke bulgun palvan. Bir mıymanın canına olsa karap koy, sıylap koy. Bul dünya kaytar dünya. Qaysul palvanda ekan. Kelgiler. Şerzat, Qambar. Tayar turinglar, kelinglar shular. Şerzat qol Qambar. Sherzatqa. Sherzat o'zing olib borib qayga olib berasiz. Altın palvanda ekan.
Topoz altın polvon ekan. Hüsön. Bak ketmey tur. Oldu. Kalganın selbeyin, süttü. Eser, savaşma. Bir top. Qadam zaydın polvon. Amalakka çüde. Oldu. Kalganlar kaç turgular çek, cılıp turgular çek. Uldiği kayda öyle var. Atın basmayın tartıp tayak turre. Kalgan özü kalsın oldu. Aylandırıp gelin hadi oldu. Çüde. Altın aka Muhammed bu balada. Hayli oldu. 5 minut, 10 minut antrenman. Все, oldu eser. Oldu. Oda жүрген Topozdun balası Mamalak'a salgan palvan. Bakın Allah'ın Okna yılının palvanı Altınbek palvan. Altınbek palvanın aslındaki Minginat. Okna'dan Mahmut Ağa özün Ahilles degen atı mene buna Ahilles degen atı mene. Altınbek kelene jirekten çıkan, bütünde turgan jirekten çıkan kabul tile. Kimde ketdi? Aldı ketdi. Oxşayt ha? Hiç sorun aytpadi hozir. Otaz bo'lsa aylanadi. Kim saldı? Töleş. Daha Töleş saldı. Bir aylandı da kızım sıymak saldı bilmesen. Aydarken. Ne eken joğarıga? Vay. Aldı ketdi ekan. Bitti sıymak. Bizim sıymak salıp turib. Oho. Kurrang ayu deydi. Kurrang ayu deydi. Barakıldı. Sıyımız palvan aman bol, sıyımız palvan aman bol. Kadancay rayonu. Hılağı şayılı. Abdüraşit palvanın oğlu Sıyımız palvan. Yekta Sıyımızlarda kimin kuramayı? Sende, mınağın kıragayı. Kudayıga şükür. Aslındağı mingene Sıyımız. Hılağıştan Sancarı çevirdik. Bandit degen atı menen. Bir sayıga savunsak. Bayatkamız çuvatmayda duağı. Sıymak balon der tay deydi. Bir dua kılıp koysun. Kurrang ayu deydi. Aksakallardan Şerdat'ın ilmesine dua alıp durup altın kırga taşa veresin. Kudratlı. Assalamu alaikum. Kıymetli sizler. Şaka bile yaşlıklar bulasın. Gün jaman alıp atadi. Babalarına bergen balığı seçilip kulağın eşonlar balığı. Bugün kulaqna 40 sorun altın qur ekan. Altın qur deydi. Qaysi balbonga nasib qiladi. Janiga kaldı. Moraylı mı? Qayqa? Vallahi. Ömür akada ekan. Ömür vrachda ekan.
Ayda polvon ayda dedi. Ömür bıraş ekan ko'k yulduzini. Ortada stop bo'ldi, to'xtag'il ey. To'xta bir so'g'andarim ey. To'xta, stop. Stop ey. Yerga tushgan yo'q. SMS de şurada. Aldık etti. Aldık et. Muhammed. Ha? Kim Muhammed saldı be? Muhammed ekan. Muhammed ekan. Sen nomerlerini bul. Bu ikisini bana okulun. Aldırak diye yani. Orgunu жақсы Bunu Rusya'dan tamamlaman neyse. Diğeri gidiyor. Bunu Rusya'dan da koyacak. Sizler Rossiya ekan, biz bu yerda живой ketib borib qayra ko'ramiz. Ha? Ha. Kimde? Dağılle Muhammed'de? Muhammed Bulvan akıllı olar. Ha, Kula'da ekan. Ahmad Baydın Akula. Otasından akıllı olar.
Çaң жаман той кылды. Ne oldu Muhammed? Ovqatdan org'asidan chiqqan Muhammed sog' bo'lgan ekan. Elemanға mindirген o'xshaydi. Kim minibdir? At çıkıldı. Beyler polyadan çıkmayınız. Çıkmayınız. Tribuna kayda. Altın korolası. Yerden algan boyunca şu alıp etti ha. Ne oldu da? Ne oldu öyle? Bunların cıgılıp attı başka bir ömründe bulunmadı. Kaçan hazır mı? Şopur almış. Hazır mı lan? Şopur olmuştu. Çocuk kalmış çıkmadı ama Abdülvahit'te. böyle bir komşuluk bile var. Çüde. Tribuna karatı ayda. Жылгы балуан дейт. Hey palvan. Takımыңды taştay kılgın. Bilegingde bekem kıl. Çüde. El bilen muameledeş bol. Muhammed Aynan desem pay verişi mümkün. 53'e tartağız. Çüde. Aynan desem pay verin. İlger atamağalarız aynan dep çapkan. Elen baytalay tışpay çapkan. Çüde. Aynan koy verdi. Tanımasama baytalar aynan de. Yaşap. Oldu gelseler. Oldu. Tibayın gelsin. 53 kapkın. Kapçı kaç sonra? Gelsin. Çüde. Abdülvahit. Oldu. Abdülvahit. Çüde. Akkullan. Ahmet Bey'den. Çüde. Tart. Oldu. Qamchini aytib qo'ying aka. Oldu. Qamchi. Hurmatli mehmonlar, bir yoruma qamchi tushib qolibdir. Kimda kim tava olgan bo'lsa olib kelamiz. Palvonlar, jilingizdan bitta Abdulvahit qolsin. Bo'ldi. Все, o'tdi. Jilovuz. Bo'ldi jilos. Jilovuz. Qayoqdan polvon? Olg'a. Abdulvahit. Olg'ani. Maşallah mınaki altı kurgalı kelgen palvan. Ak kalpaktan. Namat kalıp palvanın evresi Abdülvahit palvan. Astındağı minginat. Algadan Ahmet Baydın Akkulla degen atımenen. Altın kurga saldı. Maşallah. Abdülvahit. Kelime bir kalı tüleğinde aytıkan. Assalamualaikum. Rahmatullah imamlar. Hoş Aka, soyumuz yaxshi. To'g'ri savoqlar bersin. Bolalarimiz imonda issiqda yoshlardan bo'lsin. Sherga falonda desana mana o'ylab chiqqan yo'lga to'g'ri. Az olmazlar. Hayradan nasip olgan bolsa,
2 fevral günü Haydarken'de mana şunday çoğun jıyında joluşkanга çeyин aman esen bolуңуздар ey урматтуу байкендик туугандарым. Молодец, молодец. Arda